Ngithanda ukuthatha leli thuba nginibingelele nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Makukhona abavakashile, ngiyathanda nabo ukuthi ngibabingelele ngokukhethekile. Ngibonile ukuthi khona abahlobo bami mabaqhamuka lapha eGrace Toti, sajabula kakhulu ukuhlanganyela kanye nani namhlanje. Ngiyacela ke bazalwane sivule amabhayibhelini ethu, sivule encwadini yabase-Efesu. Incwadi yabase-Efesu, Ephesians chapter number 2. Sofunda kusukela ku verse 1 sime lapha ku verse number 10. Nisavula bazalwane, ngiyafisa ukusho ukuthi le ncwadi ngikhethe yona ngoba incwadi esiyenza online kwi Bible study yethu siyenza as a series. Currently si chapter number 4. And le ncwadi bazalwane incwadi ebhalwe umpostoli uPauli. So umpostoli uPauli le ncwadi uyibhalela ibandla lase-Efesu. So khumbula ukuthi masifunda incwadi yezenzo, umpostoli uPauli uyena olitshalile leli bandla endaweni yase-Efesu. Uthe masehamba umpostoli uPauli khona washiya khona uPriscilla beno Aquila. Manje umpostoli Paul njengoba ebhala le ncwadi uyibhala uboshiwe useRoma ejele. So le ncwadi ezinye zalezi incwadi umpostoli Paul ebhale ngesikhathi esejele eboshiwe. Ezinye zencwadi ayibhala incwadi yabaseKolose, incwadi yabaseFilipi, nayo le ncwadi yase-Efesu uyibhala esejele eboshiwe. Kule ncwadi ke base-Efesu zimbili izinto umpostoli Pauli abefuna abazalwane base-Efesu bayiqonde. Okokuqala ubefuna ukuveza ubunye phakathi kubazalwane. Ubefisa ukuveza ukuthi amaJuda kanye namaGreek manje sebemunye, they have been made united. Kodwa kwesibili umpostoli Pauli ubefisa ukuveza labazalwane izinto ezipractically noma indlela ekumele baphile ngayo. Le ncwadi i-divided kanjalo. Incwadi encane ama-chapters awu-6. Lama chapters okuqala from chapter number 1 kuya ku chapter number 3 sibona lento engikhuluma ngayo ukuthi abazalwane manje sebe-united enkosini uJesu Kristu. Sibona ukuthi amaJuda kanye nabantu bezizwe manje sebehlangene sebeyinto eyodwa. Ku chapter number 1 mawiqala le ncwadi sithola ama spiritual blessings noma ibusiso zakomoya. uPaul usuke etshanela abazalwane bezizwe ukuthi manje uNkulunkulu ubakhethile, manje uNkulunkulu ubahlengile, manje uNkulunkulu useba-adoptile endenini wakhe. Uqhubeke uye ku chapter number 2. Ku chapter number 2 ile ubona khona lento engikhuluma ngayo ye-unity ukuthi manje udonga bode ehlukanisa amaJuda kanye namaGreek, lolo dongo selisukile manje. Uthi manje abantu bezizwe abakade bebizwa ngokuthi abongasoda uncircumcised manje ayisekho into enjalo. Manje sebe-united enkosini uJesu Kristu. Maseyahamba ayi chapter number 3 abaveze konke lokho kwenzeke ngenxa yento eyodwa eyimbulo kwemfihlakalo eyivangeli likaNkulunkulu. Athi konke lokhu le unity esikhona ingenxa yale mystery eyivangeli. And mengabe ethi ivangeli mystery ingoba into ebikhulunyiwe kwi-Old Testament ukuthi izizwe bezosindiswa zonke through uAbraham. And manje lokho uPaul uyachaza uthi sekwenzakalile. Masiyashifta ke angene kulenye ingxenye engikhulume ngayo uthi uyasuka meqedwe ngalezi zinto lezi ideologically akhulume ngezinto ezipractically uthi abazalwane ke kumele baphile kanjani ebandleni kaNkulunkulu. Chapter number 4 ukhuluma ngeyiphiwo makhulume ukuthi ebandleni khona befundisi khona abaprofeti basethi kodwa konke lokho kumele kusebenze umsebenzi owodwa okuwukwakha umzimba kaKristu. Athi zonke lezi ziphiwo akumele ixabane kodwa zonke lezi ziphiwo kumele icomplementane zisebenze ukwakha umzimba kaKristu. Chapter 5 akhulume ngokuthi obaba abashadile kumele babathande kanjani omkabo, akhulume ngokuthi omama bekumele babahloniphe kanjani amadoda abo. In chapter yokugcina chapter number 6 ile kuthiwa khona obaba abangababathukuthelisi abantwana babo, kuthiwa nazingane
iyiphi indlela eright ekumele siresponde ngayo ngenhlonipho kubazali bazo. Mina-ke bazalwane ngikhethile ukuthi sifunde uchapter 2 le portion nje encane ingoba kunezinto engifuna sibone. Ngiyacela ukuthi sifunde maseke sokhuluma ngazo lezi zinto kafishane. Ephesians chapter number 2 from verse 1 to verse number 10. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe ngokumbusi wamandla omkhathi ongumoya osebenza kubantwana bokungalaleli esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu senza intando yenyama neyengqondo ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye naye noKristu kungumusa nisindisiwe wasivusa kanye naye wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu uKristu Jesu kuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa nalokhu akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu akuveli ngemisebenzi ukuze kungabikho ozibongayo ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. Uma abazalwane bekholwa ukuthi leli izwi laNkulunkulu ngicela bathi amen. Ngicela sikhuleke. uNkulunkulu wethu ongcwele siyakubonga kakhulu ngelanga lanamhlanje. Siyakubonga uNkulunkulu wethu onamandla ngesithuba osiphe lona even now ukuthi sifunde izwi lakho. Siyakubonga even ngama hymns aseculiwe uNkulunkulu wethu onamandla and impela ayikho insindiso ngomunye insindiso ingomuntu oyedwa uKristu Jesu. uNkulunkulu wethu onamandla sisafunda incwadi yabase-Efesu ngiyafisa usilekelele uNkulunkulu wethu onamandla ukuthi si understand. Nami inkosi ngiyayicelela ngisazoyichaza Nkosi uthi ungilekelele ngichaze ngendlela ezoba clear ngendlela ezoba usizo kubantwana bakho nabo abazalwane ngiyabakhulekela Nkosi ukuthi ubaphe attention ubaphe ukuqonda mase ngalo Nkosi uyabathinta ngalo izwi lakho ngonke lo Nkosi icela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen. La esifunda khona ke bazalwane ishilo ukuthi umpostoli Paul ufuna ukukhuluma nalabantu bezizwe ababhalelayo ama-Gentiles and kule section ufuna ukubatshela into eyodwa ukuthi before basindiswe kade benjani ufuna ukubatshela isimo sabo before uJesu Kristu ukuthi bebephila kanjani maseqedile ukubatshela ukuthi bebephila kanjani ubefore wabo uyadlula abatshela ukuthi manje uafter wabo sebephila kanjani osho ukuthi sobona ubefore kwempilo yomzalwane before asindiswe mase sibona uNkulunkulu emsindisa mase sibona uafter and nami ikona lokho engifisa sikubone namhlanje ngifisa wena ongasindisiwe ubone ukuthi udinga kangakanani umusa kaNkulunkulu and wena osusindisiwe ngifuna uqhubeke njalo uthobeka emuseni kaNkulunkulu uqonda ukuthi awuyisindisanga ngokuqonda kwakho noma ngokuhlakanipha kwakho kodwa insindiso ize ngomusa kaNkulunkulu. Uma benganikezela isihloko bengizothi sobuka ama before and after of a Christian life. Ama before and after of a Christian life. And lokhu ngicela sikubone ngaphansi kwama points amabili. Jumelani namhlanje ngazi ukuthi izoba i-series ngoba kuyona ino part 1 iphinde ube no part 2 kodwa konke kuhlangene kule ntshumayelo eyodwa. Ku part 1 ngifuna sibone lento engikhuluma ngayo before state of a believer ngifuna sibone impilo yomuntu omzalwane engakakholwa before ukuthi uzoba kanjani part 1 loyo and ku part 1 ipoint engizobe ngikhuluma ngalo ukuthi thina sonke we were spiritually dead thina sonke besifile ngokomoya and lokho sokubona from verse 1 to verse number 3 part 1 loyo
Mase ngadlula ngingene ku part number 2. Part number 2 sesibona manje after, and after sizobe sibona after state uthi impilo zabazalwane after sebesindisiwe babukeka kanjani. And kule ngxenye part 2 after into engizobe ngikhuluma ngayo ukuthi uNkulunkulu kuphela uyena osindisa izoni. uNkulunkulu kuphela uyena onamandla okusindisa izoni. And lokho ngizokusupporta ngaphansi kwamaphuzu amathathu. Iphuzu lokuqala engizolisebenzisa ekusupporteni ukuthi uNkulunkulu uyena kuphela osindisa izono. Sizobona ukuthi uNkulunkulu uyena osebenzayo kwinsindiso yethu. God's work in our salvation. And lokho sokubona from verse number 4 kuya ku verse number 6. And okwesibili sokubona ukuthi the status the status of our spiritual position. Kuleli point leli kulesigaba sesibili engithena abazalwane ke manje after sebesindiswe banjani. Okwesibili sokubona ngifuna sibone i-spiritual status sethu ukuthi sithini. And lokho sokubona from verse number 6 kuya ku verse number 7. And ekugcineni sizobona ukuthi abantu basindiswa ngumusa kuphela ngokukholwa kuphela. Sobona ukuthi we are saved by grace alone, through faith alone. And lokho sokubona ku verse number 8 kuya ku verse number 9, then u verse number 10 usinikele izathu sokuthi kungani kukanjalo. Sengiyaqala ke bazalwane. Part 1. Part 1 ngithena sizobona ukuthi besinjani isimo sabazalwane before basindiswe. And lapho ngithena sokhuluma ngaleli phuzu elithi we were spiritually dead. Besifile ngokomoya njengabazalwane. And lokho sokubona sola ku verse number 1 kuya ku verse number 3. Verse 1. Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu. Bazalwane, uNkulunkulu usiphilisile. God has made us alive. Umpostoli Pauli mangabethi nani uimply ukuthi ngazuthi abantu besibili labasebephiliswa manje ngazuthi khona omunye okade eqeda ukuphiliswa. And mawuhlehla vele ufunda chapter number 1 verse 20 uyabona ukuthi uJesu Kristu ubekade efile esethuneni. Masethi umpostoli Pauli uNkulunkulu wasebenza ngamandla akhe ukumvusa uJesu Kristu ethuneni. Ngicabanga ukuthi uPauli uthi kulabazalwane njengalokho uNkulunkulu wasebenza ngamandla akhe evusa uJesu Kristu ethuneni, nani usebenze ngalowo mandla ukuthi aniphilise. Usebenze ngalowo mandla ukuthi aniphilise. Athi enanifile ngeziphambeko nangezono zenu. Le translation yezulu ngiyithandi kahle. Ngithanda lesingisi ithi and you who were dead in trespasses and sins. And leli gama elithi trespasses igama elisho umuntu oskipa iboundary, igama elisho umuntu ophula umthetho. Mangakwenzela nje isibonelo awucabange mangase kudutshula umuntu le eminyango amaphoyisa maseyafika afaka i-danger tape ebovu ngoba esabhizi sacubungula ezama ukuthola i-evidence. Le danger tape efakiwe masiyabhala ukuthi akungangeni umuntu la do not enter. Kodwa mase wena ukhetha ukuyeqa i-danger tape uvela uyiphakamisa ungene kwi-crime scene. Ngokwenza njalo wenzani? You are trespassing. Uyaphambuka wenzani? Uphula umthetho. Uphula umthetho. Lento isho ukuthini? Isho ukuthi ukutrespass ukuphula umthetho. Umuntu lo ongawa obey ama rules, umuntu lo onga obey ama laws, umuntu lo okuphula konke. And umpostoli Pauli kuleli verse ngazi uthi labazalwane base Efesu abantu abanjalo, abantu kade bewuphula umthetho. Abantu ade bewuphula umthetho and bebengaphula umthetho nje wamaphoyisa kodwa bebephula umthetho kaNkulunkulu. And kufitting mangabe nangezono ngoba izono yileso vele. U1 John mekhuluma ngesono uthi isono ukuphula umthetho kaNkulunkulu. Isono uthi ukuphula umthetho kaNkulunkulu.
Bazalwane, uverse 1 sibona uPaul etshela labazalwane bezizwe base-Efesu ebatshela ukuthi before basindiswe, before kufika inkosi uJesu Kristu empilweni zabo, bebabantu ade bephula umthetho kaNkulunkulu, uthi babefile ngeziphambeko nangezono zabo. And ngicabanga ukuthi lento iqiniso nangathi bazalwane, iqiniso lento nangathi ukuthi ngaphambi kokuba uJesu Kristu asindise nathi besinjalo, besifanele abazalwane base-Efesu besuphula umthetho kaNkulunkulu, besuphula umthetho kaNkulunkulu siyibhukudela nje ezonweni zethu. And manje bazalwane, ngiyafisa ukukukhumbuza ukuthi kade uphula kanjani umthetho kaNkulunkulu. Manje ngifuna ucabange ezingikukhumbuza ukuthi wena kade uphula kanjani umthetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu ubeka umthetho ukuthi ungabulali. Kodwa abanye benu kukangaki nikhomitha ama-abortion, ikhushula izisu. Abanye bengayihushuli bona direct, kodwa ba-encourage omunye, enikezela omunye advice ukuthi akahambe enze i-abortion. uNkulunkulu ubekile umthetho, kodwa abantu benzani? Bayophula umthetho, bayabulala. Kukangaki uxabana nabantu, masuxabanile nabantu udinwe, uzuhalele ngathi ungaqasha inkabi ihambe iyombulala. Ingobani? Ingoba nawe ubuphula umthetho kaNkulunkulu. Kwana ubuphula umthetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu udinga abakhonzi abanye uNkulunkulu. Kodwa abanye benu before basindiswe kade bekhonza amadlozi, bebekhonza abanye uNkulunkulu. Abanye benu bebekwabanye amathempeli bekhonza even ushembe, bengakhonzi nje into uNkulunkulu, bekhonza omunye umuntu uqobo ofana nabo. Abantu bebewuphula umthetho kaNkulunkulu. And angifuni ucabanga umakhelwane, ngifuna uyicabange wena ezizama ukukhumbuzana. Izwi kaNkulunkulu lithi ungahlebi, lithi ungagossip, but abanye benu bebehleba, kunemndeni, kunama-relationship, even phakathi ebandleni kunokuxokozela okwenzakalile ngenxa yakho ngoba ubuphula umthetho kaNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu lithi ungawaqamba amanga. Kungangakwena uqamba amanga, kungangaki uqamba amanga. Izwi kaNkulunkulu lithi umele ukuthanda umakhelwane, but wena ubazonda abanye abantu. And awugcini kuphela ngokubazonda, awufuni ngisho ukubasiza abanye abantu, ufuna ngisho ukubasiza abanye abantu. Angifuni ngisho ukukhuluma ngokutshontsha. Recently abantu abanye benade bengasindisiwe baphuma benza untshontsho ku-public, bakubiza nge-looting. Izwi kaNkulunkulu lithi ungantshontsha, but abantu bebentshontsha publicly, bebentshontsha publicly. Abanye bantshontsha emakhaya, bantshontsha emakhaya, abanye bantshontsha ezikoleni, abanye bantshontsha emsebenzini. Izwi kaNkulunkulu lithi ungadakwa utshwala, but abanye benu badakwe iwayini bayijustify ukuthi no, we are tipsy. Into engizama ukuyenza la manje ukupenda izithombe emakhanda enu ukuthi wena uyafana ngqo nalo muntu ekuthe kudutshuliwe la kune crime scene, kwafaka i-danger tape do not enter, mase lo muntu wangena ngenkani nawe unjalo. uNkulunkulu ubeka imithetho, kodwa wena ukhethile ukuyirejecta yonke imithetho kaNkulunkulu. And uPaul uthi laba abazalwane base-Efesu before bebenjalo, kodwa njengoba laba abazalwane base-Efesu kwabantu mabama-Gentiles, nathi singena kukhaxa because nathi sona amaJuda sama-Gentiles. Amen. Bazalwane, inkinga enkulu actually uDavid emekhuluma ngayo uthi umuntu uthi ezalwa vele unjalo, uthi umama ungithabathile esonweni. Ingane yakho hayi ukuthi wena ayikulaleli nje kuphela, ayikulaleli ngoba ifile ezonweni zayo. uNkulunkulu uthe inganeni asenzeni, ayihloniphe uyihlo nonyoko, kodwa ingane ngeke ikwenze lokho. Why? Ngoba iphula umthetho kaNkulunkulu. Akubona nje ukuthi ayilaleli wena, kodwa ingenxa ukuthi iphula umthetho kaNkulunkulu. And lesikhuluma ngabantu before basindiswe, before bathole umusa kaNkulunkulu. Verse 2, enani kade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngokumbusi wamandla omkhathi, ongumoya osebenza kubantwana bokungalaleli.
uPaul is saying ade nihamba kuzo. Basically he's saying we were walking in our sins. Izono bezi-habit yethu, izono bezi-lifestyle. Ngoba phela indlela izwe le elifunctiona ngayo noma indlela izwe elisebenza ngayo. Izwe angeke likwamukele wena uma ukhetha ukobheya umthetho kaNkuluNkulu. Wena uma obheya umthetho kaNkuluNkulu same time ezweni uba isitha uba inkinga. Ngoba phela wena ngeke uvume ukuthi ukhokhe ibribery noma ukhokhise amabribery. And ngenxa lokho uphazamisa ukusebenza okuningi kwasezweni. Izwe ngeke likwamukele uma uthobela umthetho kaNkuluNkulu. And indlela izwe lelo lifunctiona ngayo, izwe lithi kumele uphule umthetho kaNkuluNkulu, kumele uphule umthetho kaNkuluNkulu. And bazalwane, before sisindiswe, before siba bazalwane besinjalo izwe belisithanda because besiphila njengalo. Kodwa once wachuza ukuthobela uNkulunkulu izwe liyakurejecta. U2B athi ngokombusi wamandla omkhathi ongumoya osebenza kubantwana bokungalaleli. Uthi ngokombusi wamandla omkhathi ongumoya osebenza kubantwana bokungalaleli. Zonke lezi zinto lezi bezenza ngenxa yento eyodwa, ngenxa kaSathane. uSathane ubizwa ngokuthi ngokombusi wamandla omkhathi, prince of power of the air, okuchaza ukuthi uNkulunkulu umdedelile uSathane emhlabeni ukuthi abe nokubusa noma abe neinfluence emhlabeni. Ingakho uPaul encwadini yesibili abaseKorinte uchapter number 4 uverse 4 uthi uNkulunkulu walelizwe uphuphe He has blinded the eyes of people ukuthi balibone ivangeli. And lokho kusho lokho ke ukuthi uSathane une-influence. Zonke lezo nobuzenza ingenxa yokuthi uSathane une-influence phezu kwempilo yakho. And ngiyafisa ukunikezela i-warning. uSathane wayedukisa kodwa uyaqhubeka uyadukisa. Uverse 2 uthi ongumoya osebenza, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Leli verse libhalwe in a present continuous term okuchaza ukuthi inkathi eqhubekayo uSathane wayidukisa ensimini ku-Adam no-Eva, kodwa namanje uSathane usadukisa. Namanje uSathane usadukisa. And ngiyafisa ukuthi ube careful. Njengoba ngikhuluma ngifuna u-examine impilo yakho uyicheck ukuthi wena njengoba uphela impilo ephilayo ngabe uphansi kwayiphi influence. Mawucabanga ukho yini ngaphansi kwe-influence kaSathane. And manje bazalwane sesibonile ukuthi ama-Gentiles kade enjani, abantu bezizwe ukuthi kade benjani before basindiswe. Kodwa umbuzo ukuthi ngabe lento inkinga yama-Gentiles kuphela noma namaJuda kade enjalo? Ngabona amaJuda angcono yini? Ngabe amaJuda onale exception yini? And impendulo ucha. Uverse 3 uPaul uthi esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu senza intando yenyama neyengqondo, athi ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye. Kuverse 3 uPaul include ke naye manje njengeJuda uthi among whom we all once lived in the passions of our flesh. Kuverse 1 ubekhuluma addressa abantu bezizwe ama-Gentiles, kodwa kuverse 3 uyabuya manje uPaul uveza ukuthi le inkinga even nabuqobo njengamaJuda inkinga kade benayo yokutrespass noma yokuphula umthetho kaNkulunkulu ngoba nabo bebefile ezonweni zabo, and I think kuwes for amaJuda ngoba amaJuda uNkulunkulu isizwe sikhethile wasinikeza umthetho wakhe, kodwa lesizwe sikhethile ku-reject straight umthetho kaNkulunkulu. Sikhethile ku-reject straight umthetho kaNkulunkulu. uPaul uthi enanihamba ezinkanukweni zenyama uthi nenza intando yenyama noma senza intando yenyama neyengqondo, athi ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye.
okusho ukuthi ibhodi, amaJews nama-Gentiles behamba ey'nkanukweni zenyama. Behamba ey'nkanukweni zenyama. And masikhuluma ngey'nkanuko zenyama, ungacabanga izinto ey'khanukwa inyama yakho. Ungacabanga abantu abenza isono socansi ngaphandle komshado. Lezo iy'nkanuko zenyama. Makukhulunywa mhlampe ngey'nkanuko zengqondo, ungacabanga izono umuntu azenza ekhanda lakhe ngomqondo wakhe. Mhlawumbe ungacabanga i-pride. Kunabantu avele bacabanga emakhanda ukuthi bangcono kakhulu kunabanye abantu. Bazalwane, njengoba umpostoli Paul ekhuluma kanje, ngabe uyabona yini ukuthi uyisoni kangakanani phambi kaNkulunkulu? Ngabe uyabona yini ukuthi ngempela ufile kwizono zakho ngoba wena uphilela ukupleaser inkanuko yenyama yakho nenkanuko yengqondo yakho? Noma kuthiwa lokho kuphikisana ngqo nezwi laNkulunkulu, awunendaba ufuna ukwenza lezi zinto ezifunwa inyama yakho. And ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ngabe ufair, ngabe bapanisha abantu ebayise esihogweni. uNkulunkulu ngabe ufair bazalwane, ngabe ufair. Ingakho uPaul ngasekugcineni athi sasingabantwana bolaka. Emekhuluma ngola ukhuluma ngqo ngesihogo ukuthi besideserve ulaka likaNkulunkulu. And indabeni olaka likaNkulunkulu akuyona inkinga yabantu abadala mhlawumbe ogogo no, ngoba umbhali incwadi neSamuel chapter number 20 uthi ngabona abadala nabancane bephoswa elingamini lomlilo laba abangafunyanwanga incwadini yokuphila. Akuyona inkinga yobaba, kodwa even nabo abantwana abancane uma bewuphula umthetho kaNkulunkulu baba abantwana bolaka. Bazalwane, asikwazi ungalibonde le point ukuthi ngaphandle kaNkulunkulu wonke umuntu ufile ezonweni zakhe. Wonke umuntu uyatrespass, wonke umuntu uyaphambuka, wonke umuntu udeserve ulaka likaNkulunkulu. Mangasummarize ngingathi bonke abantu abawuphulayo umthetho kaNkulunkulu kumele bathole banishwa. Nasemhlabeni kusetshenzwa kanjalo, ingane ehlupha iyashawa ekhaya, isigebengu siyaboshwa. Abantu abaphula umthetho kaNkulunkulu bamele babhekane nolaka kaNkulunkulu. And kuwena ongilalele ongasindisiwe, yonke le ndlela engikhuluma ngayo yabantu engithi before abakholwa, leyo impilo iphila njengamanje. And ngiyafisa ukuncenga ukuthi phenduka, ngiyafisa ukusho ukuthi repent. Inkinga ekhona currently emhlabeni, abantu ngeke ngibabuke ba-investa kakhulu engaphandleni labo ukuthi babuke kanjani. Abantu bafocus on physical well-being, bakhohlwa ukuthi spiritually bafile, they are spiritually dead. And uba spiritually dead kusho ukuthi awunabo ubudlelwane noNkulunkulu. uIsaiah chapter number 59 verse 2 uthi ububi benu bunehlukanisile noNkulunkulu, okusho ukuthi ngendlela ophila ngaso uhlukane vele noNkulunkulu. Aqhubeke athi nezono zenu sibe usithesile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. Lempilo ephila iyona ekuhlukanisa noNkulunkulu. Kodwa abantu isikhathi esiningi bafocusa kwingaphandle. Abantu bafana ngqo nethuna. Ithuna ngaphandle ungalibeka itshe la 200,000, uhlobise ulifengisha ividi edlala emathuneni, kodwa ngaphandle noma kanjani kukhona ukubola. And bonke abantu abangakholwa bangasindisiwe banjalo. Ngaphandle bahle bagqoka even ingubo ezibizayo, kodwa ngaphakathi babolile, ngaphakathi bafile ngenxa yezono zabo. Ngenxa yezono zabo. And la sikhuluma ngoku before abantu abangakholwa bangakasindiswa. Abantu abangakasindiswa engakafiki uJesu Kristu empilweni zabo. And ngiyakuncenga wena ongasindisiwe ukuthi ngifuna uphenduka ungapheleli la ku before, kodwa nangifuna ube ngala ku after. Angifuna uphelele ngala ku before, kodwa ngifuna nawe uqhubeke ube ngala ku after. uIsaiah chapter number 1 verse 18 uJehova uthi noma izono zenzibovu kakhulu ziyakuba mhlophe njengeqhwa. So phenduka ezonweni zakho, phenduka ezonweni zakho, phenduka ukholo Jesu Kristu. And mawukholo Jesu Kristu zonke izono zakho, wonke ubefore wakho uzocleanwa masuyathatha ube ngala ku after, ube isidalwa esisha. Uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okudala kudlulile. Amen. Ngithe khona upart 1 upart 2. Part 1 leyo bazalwane. Kupart 1 ngikhuluma ngokuthi i-state abantu before basindiswe siba njani, uthi sibi kangakanani. And la bengifuna sibone ukuthi abantu
bafile spiritually. Bengifuna sibone ukuthi abantu they are spiritually dead. And lokho sikubonile from verse 1 to verse number 3. And manje ngicela sigijimeke siye kwi-point lami lesibili engithiwa part 2. Sesiqedile ngo-before, manje sesiyasuka sesongena ku-part 2. U-part 2 asisakhulumi ngo-before, sesikhuluma ngo-after. Ngifuna sibone ukuthi-ke after abantu sebesindisiwe impilo zabo zibukeka kanjani. And lokho ngithe sogijima sikubone in 3 points. Okokuqala ngifuna sikubone ukuthi labantu abafile abakwazi ukuyisindisa kodwa bangasindiswa uNkulunkulu kuphela. Indilele ipoint yami lokuqala ukuthi God's work in our salvation, and sokubona from verse 4 to verse number 6 to verse number 5. La ku verse 4 na ki transition le sisuka ku before siya ku after. Ku before kade sibona ukuthi sonke sifile ezonweni zethu, kodwa manje ku after sobona ukuthi manje uNkulunkulu sesiphilisile. Ku before kade sibona ukuthi sonke siphansi kwa influence kaSathane sihamba enkanukweni zethu, kodwa manje ku after sizobona ukuthi manje sisihamba ekulungeni. Ku before bekuthiwa sonke singabantwana bolaka noma sideserve irat kaNkulunkulu, kodwa manje ku after uzobona ukuthi asekho njalo actually ngokweposition uNkulunkulu sehlalise ezulwini. Desiyibona leyo ku after. Point lami lokuqala ku after. God's work in making us alive. Funa sibone umsebenzi kaNkulunkulu ke esivusa, esithuntutha, esenze siphile sibe bahle. uNkulunkulu wenza kanjani? Verse 4. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. Verse 4 uthi kepha but God, I believe bazalwane sonke siyazi ukuthi uma ubona igama elithi but lisebenza ukukhansela konke obukade kushiwo ngaphambilini kumusho, mase kusala konke lokhu azoqhubeka umuntu akusho. Mangakwenzela isibonelo, mungasufika ekhaya unkosikazi wakhe akubhakela amakhekhe amnandi and wena mase wancoma amakhekhe uthi amnandi masuthi kodwa aqinile, unkosikazi wakho angeke ayizwe le part ukuthi uthe amnandi, uzothi uthe amakhekhe amaqinile. Ngobani? Ngoba usuthe but kodwa ukodwa noma ubut usebenza ukukhansela konke lokhu bekushiwo ngaphambili. Konke lokho bekushiwo ngaphambili. Unkosikazi wakho mangasapheke yakuphela ukudla kumnandi, masuthi kumnandi kodwa kunosawoti. Lento ethi uthe kumnandi angeke ayizwe leyo phathi. Uzokhumbula lento ethi uthe ukudla kuphekile kunosawoti. Ngicabanga ukuthi lento engifuna nibone neyibona bazalwane. uPaul kade ethi before kade sinja, kodwa la ku verse 4 meqala usethini, usethi kepha osho ukuthi bonke labazalwane baseFesa abasindisiwe and nani la kini makhona abasindisiwe. Yonke lento embe besikhuluma ngayo sesoyikhansela sisithi kepha manje. Amen. Iyona point kaBhathi ukucima konke bekushiwo ngaphambilini, ukulalela kakhulu lokhu ekusekuzoshiwo manje. Verse 4. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. Uthi kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu. Isihawu bazalwane ilento ekuthiwa imercy, okuchaza ukuthi uNkulunkulu kade kumele akhiphe uswazi akushaye kodwa decide ukudelay aligodla ulaka lakhe. uNkulunkulu ngenxa lokho leli gama icishe lifane nograce kodwa lifane exactly. iGrace ilapho khona uNkulunkulu ekunikezela into ongayideserve, ilo umusa. Kodwa la kule context kuthiwa isihawu bazalwane labazalwane base-Efesu bebedeservana ukuthi uNkulunkulu abaphanishe ngenxa yezono zabo. Kodwa uNkulunkulu akabanga njalo. Kuthiwani? Kuthiwa ngenxa yesihawu. Shothi kulabazalwane base-Efesu uNkulunkulu uligodlile ulaka lakhe. Kungani uNkulunkulu kumele abapanishe abantu kodwa abantu decide ungabapanishe? Ngobani? Why? Verse 4b uyaphendula. Ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. Ingenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. Verse 5. Sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu, kungumusa nisindisiwe. Bazalwane, uma uNkulunkulu esiphilisa spiritually kusebenza izinto eziwu2. 1 usebenza umusa wakhe, kusebenza nothando lwakhe.
And salazi bazana uthando lwaNkulunkulu sijwayele ukukhuluma ngale ncwadi kaJohn 3:16 uthi uNkulunkulu wathanda izwe kangaka wazonikela ngendodana yakhe izelwe iyodwa kube yilona lo okholwayo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Lolu thando lenza uNkulunkulu anikele ngendodana yakhe then okholwa iyona angabhubhi abe nokuphila okuphakade. And mekuthiwa ukuphila okuphakade impilo enama benefits awu2. One kuthiwa iphakade eternal impilo engapheli benefits okuqala kubo bonke abakholwa uKristu Jesu. Kodwa 2 ukhulunywa nangequality yempilo umngcono bayo impilo bingesanasona impilo yomuntu obengasaguli ukhulunywa nangequality yayo leyo mpilo. Lolu uthando lwaNkulunkulu and makukhulunywa ngokuthi uJesu Kristu wanikelwa why kumele kunele uJesu Kristu. 1 John chapter number 2 uverse 2 uthi uJesu yena uyinhlawulo ngezeno zethu kungezethu zodwa kodwa nangezezwe lonke. uNkulunkulu unikela ngoJesu Kristu ukuze uJesu Kristu abe inhlawulo. Isiphi isidingo senhlawulo? Lento siyazi mehlala emphakathini mhlawumbe yamakhaya mhlawumbe nezinduna noma nezинkosi. Inkosi iba nomthetho ukuthi inkomo yomuntu mayizodla umbila lo muntu mhlawumbe uyadingiswa endaweni kodwa umuntu mengafuni ukudingiswa endaweni inkosi masithini kumele ukhiphe inhlawulo. Futhi inhlawulo isebenza ukwehlisa ulaka lo muntu odiniwe and uJesu Kristu uba ilo nhlawulo empilweni zethu. uNkulunkulu udiniwe uNkulunkulu kumele asipanishe kodwa ngothando lakhe unikela indodana yakhe uKristu Jesu ukuthi izobe inhlawulo. uJesu yalehlisa ulaka kaNkulunkulu and lento uthi uKristu Jesu yena ozayafela izono zethu. Incwadi yamaRoma chapter number 3 mohlala phakathi verse 21 ufegcineni ikhuluma ngokuthi lento ukuthi silungisiswa ngokukholwa uKristu Jesu nangokufa kwakhe yenza uNkulunkulu abe ijaji elungile nelungisisayo. Ijaji elungile chaza ukuthi ijaji elingaveli licimeze kube ngathi akoniwanga. uNkulunkulu uyijaji elithe umuntu mawona uzokufa nokufa and bonke abantu abakholwa endodana yakhe uJesu Kristu yakwenza lokho uNkulunkulu. uNkulunkulu kunokuthi apanishe mina nawe uthatha indodana yakhe ayipanishe esiphambanweni. uNkulunkulu wenzani? Wenza ukulunga inkokhelo yesono ukufa eyibulala indodana yakhe kodwa futhi kwenza uNkulunkulu abe umlungisisi athathe konke ukulunga uJesu akuphile emhlabeni for 33 years akuthathe akubalele kuwena. uPaul mekhuluma ngalokho athi ongasazange isona uNkulunkulu wamenza isona ukuze thina sibe yini senze kube ukulunga. Ukusho ukuthi ukufa kwaJesu ukufa okulungisisayo. uNkulunkulu wenza njalo and lokho kwenza uNkulunkulu alunge aphinde abe umlungisisi. Alunge aphinde abe umlungisisi. Amen. Before bazalwane uJesu Kristu anikelwe besingekho njalo besingalungile kodwa konke ukulunga kuza ngenxa kaJesu Kristu and konke lokho akubona umsebenzi wethu. Yonke le process umsebenzi kaNkulunkulu. Yonke le process okusindiswa uNkulunkulu osebenzayo ekhipha kuthina inhliziyo eqinile inhliziyo yethu inhliziyo engamfuni uNkulunkulu afaka inhliziyo entsha ethambile enyama inhliziyo efuna uNkulunkulu. And nakho lokho sithi akukholwa maqhubeka uyifunde lencwadi uzobona ukuthi akuqhamuki kuthina nakho kuyisipho esiqhamuka uNkulunkulu. And ngiyafuna ukusho kuwena namhlanje ukuthi mawungasindisiwe uJesu Kristu engasiyona inhlawulo yakho uNkulunkulu usazokugwema ngenxa yezono zakho. uNkulunkulu uzokugwema ngenxa yezono zakho. Kodwa namhlanje mongaphenduka mongakholwa uKristu Jesu ukholwa uKristu Jesu zonke izono zakho izothathwa zibalele kuyena uJesu Kristu esiphambanweni nawe masuthola ukulunga izono zakho zithethelelwe. Izono zakho zithethelelwe. So ngiyakuncenga ngithi phenduka ezonweni zakho khona uNkulunkulu nawe ezokuphilisa akwenze ukuthi ungafi. And yona lento esibonayo ku verse 4 and verse 5 uthi abantu abafile baphiliswa uNkulunkulu ngenxa yothando lwakhe nomusa wakhe. uNkulunkulu usindisile kodwa manje ke masesiphilile sengifuna sibone ukuthi yini enye eyenzakalayo and manje ngifuna sibone uafter. Okwesibili okwenzakala kwabazalwane ilento engithe kushintsha iposition spiritual life sethu
iyashintsha, and lokho sokubona from verse 6 kuya ku verse number 7. So about manje sisabhilonga esihogweni kodwa manje sesibhilonga ezulwini. Verse 6, wasivusa kanye naye wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu kuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakala isingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu. Okokuqala ngifuna ukuchaza ukuthi yini leli verse uverse 6 ongawuchazi. Uverse 6 mongabe kuthiwa wazivusa kanye naye wahlalisa kanye naye embusweni wezulu uKristu Jesu, akuchaza ukuthi umzalwane masesindisiwe uvela ndize same time ezulwini, akuchazi lokho. Umzalwane uyasindiswa aqhubeke ahlale emhlabeni. Kodwa futhi ngiconvinced ukuthi leli verse lineqiniso kulona ukuthi ngempela abazali masebesindisiwe uNkulunkulu bahlalisa ezulwini. Lokho ngiyakholwa ngoba leli gama lisebenza lesiGreek lokuthi wahlalisa iverb strong echaza ukuthi uNkulunkulu lento yinto ayenza ngempela. And isizathu sokuthi lento ithi ngekholwa ingoba ngikholwa ukuthi iqiniso ngabo bonke abazalwane ukuthi manje bonke abakholwayo mangabe kuthiwa wazivusa kanye naye one ukuthi bonke abazalwane abakholwayo they are spiritually alive, bavukile, and bonke ba-united nenkosi uKristu Jesu, okuchaza ukuthi ne-fellowship nenkosi uKristu Jesu. I-confusion ngoverse 6 iqala lapha kuverse 6b makuthiwa wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu uKristu Jesu. Abantu babuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu uhlalise ezulwini kodwa sibe sihlala emhlabeni. I-confusion iqhamuka lapho. And the response yami ithi yebo ngokwenyama physically sikhona emhlabeni kodwa ngokweposition asibhilonga emhlabeni, sibhilonga ezulwini. Mhlawumbe ngwenze isibonelo salento engizama ukuyiveza. ePretoria khona indawo ekuthiwa Union Building. Leyo ndawo inesihlalo saPresident uCyril Ramaphosa. uCyril Ramaphosa uhlala kuleso sihlalo ngoba isihlalo esimenza abe upresident noma isihlalo sepresidency. Kodwa kuyenzeka ngezikhathi zokuvota uPresident Cyril Ramaphosa asuke eUnion Building eze le KZN azokhankasa. Ngithi bazalwane, kodwa ungabuza nomba ukuthi ubani ohlele ehlalweni sokuba umongameli, bazothi uba uCyril Ramaphosa. uRamaphosa useKZN uyakhankasa, akumele azabe seUnion Building physical kuze kuthiwe uyena ohlele ehlalweni sokuba upresident. And umbhalo usho lokho la uthina ngokweposition yethu yize sisemhlabeni kodwa manje sesibhilonga ezulwini. Masindisa uNkulunkulu ngokweposition yasithatha ahlalise ezulwini kanye noJesu Kristu. And lokho kuyiqiniso, abazalwane uma bedlule emhlabeni uyabona bonke bayahamba bayezulwini noma bayeparadise. uLazaro kuthiwani waya esifubeni saAbrahamu. uJesu utshenisele lesi seduze kwakho ukuthi namhla ntambama zoba nawe eparadise. Yona evidence ukuthi abazalwane abasindiswe ngokweposition babhilonga ezulwini, babhilonga ezulwini. Wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu. Kuyiqiniso lokho bazalwana, kuba amaqiniso lawo ak-encourage noma obambelela kuona. No Paul ukhuluma kunjalo kwincwadi yabaseKorinte besibili uchapter number 5 verse 8 uthi to be absent from the body is to be present with the Lord. Iqiniso abazalwane babhilonga ezulwini. Ngokweposition babhilonga ezulwini. Umbuzo ukuthi isiphi isidingo sokuthi ibe khona le position? Isiphi isidingo sokuthi ibe khona le position? Verse 7 kuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakala isingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina uKristu Jesu. Mase sisindisiwe bazalwane, mase sisezulwini la kumina nawe akekho okwazi ukuphakama, akekho okwazi ukuposta ngokuthi uperfect, ngoba konke lokho kuveza umsebenzi kaNkulunkulu. Uverse 7 usho njalo uthi kuze ezikhathini ezizayo abonakala isingcebo enkulu yomusa wakhe. Wonke lo msebenzi uveza umusa kaNkulunkulu, uveza imesi kaNkulunkulu. Akekho umuntu owenza yena uthi asindiswe, kodwa wonke loyo umsebenzi kaNkulunkulu. Oh amen. Point lokugcina bazalwane singiyaqeda. Ngishilo ngathi bekumele kube series then part 1 part 2. Sengiyaqeda. Point yami lokugcina lithi sisindiswa ngomusa kuphela, ukukholwa kuphela. And lokho sokubona from verse 8 to verse 9 uverse 10 asinikezela izizathu ukuthi kungobani.
Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokho akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu, akuveli ngemisebenzi ukuze kungabikho ozibongayo. Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuye. Uthi ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokho akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu. Bazalwane, makuthiwa ngokuba ngomusa nisindisiwe, ingoba ngishilo ngathi umusa ilento engithiwa igrace, engithe into ungayideserve kodwa uNkulunkulu mase kunikeza yona. Wena kahle kahle udeserve ukuthi uye esihogweni, kodwa ngomusa uNkulunkulu unisindisile. Bazalwane, umuntu akasindiswe imisebenzi emihle, umuntu akasindiswe ukuthi uyimembe kesekukhanyeni, umuntu akasindiswe ukuthi ukhokha amathikithi uza ezulwini, umuntu akasindiswe ukuthi umuntu olungile ukhandi emphakathini. Umuntu ayikho into engayenza emsindisayo, into esindisa umuntu yedwa umusa kaNkulunkulu awukholwa kuKristu Jesu. Umusa kaNkulunkulu ukholwa kuKristu Jesu. Uthi ukuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokho akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu. For by grace you have been saved through faith. Yebo bazalwane, umuntu usindiswa ngomusa kuphela, kodwa still uyakudinga ukukholwa ukuze uwamkele umusa. Umuntu usindiswa ngomusa, kodwa ukukholwa kuyiminzi lokuthi ukuthole ukusindiswa. And ukudinga kokubili kuze usindiswe. Uverse 8b uthi nalokho akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu, akuveli ngemisebenzi ukuze kungabikho ozibongayo. Bazalwane, uNkulunkulu yena kuphela onikezela abantu isipho sokuthi bakholwe. Thina natural sibonile ngesikhathi sibuka ubefore, natural ngokwemvelo yethu sibabi, sifile, siyaphambuka. Lokukholwa uNkulunkulu kuphela uyena okunikezela abantu ukuthi bakholwe uyena, akuqhamuki ngaphakathi kuthina. Uverse 10 usho njalo uthi akuveli ngemisebenzi ukuze kungabikho ozibongayo. Kuze kungabikho ozibongayo. Izathu sokuthi lokukholwa kungaveli kuthina uthi kune temptation ukuthi sophakama siboast. So akekho ozoyibonga ngoba lokusindiswa akuveli kuthina. Verse 10 ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu. Incwadi yabaseKorinte besibili engikhulume ngayo ekuqaleni chapter number 5 verse 17 usho njalo uthi uma umuntu eKristu uyisidalwa esisha. Mase usukholwa uNkulunkulu mase kunikile le gift yokuthi ukholwe uba isidalwa esisha, uyacishwa ngempela ubefore wakho manje ubuka usu after, ubuka usumntwana kaNkulunkulu, ubuka usuhlaliswe ezulwini. Ngenxa ukuthi uNkulunkulu uphile le gift ewukholwa, le gift ewukholwa. Amen. Verse 10 athi ngokuba singumsebenzi wakhe uKristu Jesu, sidalelwe emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. Uma sindiswa uverse 10b uthi sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuye. Bazalwane, uma sisindiswe sesikholwa, impilo yethu yokukholwa ayivezeke phela imisebenzi emihle. Ikona lokho esidalelwe kona ukuthi siveze imisebenzi emihle. Abazalwane, masebesindiswe kumele baveze ama spiritual fruits right, ama spiritual fruits alungile. Simele bazalwane ukuphila impilo egodly. Akumele sibe ibandla elaziwa ngokuthi lifundisa isifundise esiphilile, kodwa masibheka impilo eyiphilile. Bese sibe ibandla lifundisa impilo isifundise esiphilile, kodwa masibheka neimpilo kube impilo eyiphilile. There should be a sound doctrine in the sound living. Amen. Sengiqedile mangani summarizela ngithele bekumele kube iseries, bekumele kube khona upart 1 kube no part 2. Ku part 1 ngithe sibuka ubefore ukuthi umuntu mengakasindiswa unjani, and the topic and the point ebengikhuluma ngalo ukuthi kumele sibone ukuthi singakasindiswa we spiritually dead, besifile ngenxa yezono zethu. uPaul yona lento abayitshela labazana base-Efesu ukuthi ade befile ngokwezono zabo, and lokho sikubonile from verse 1 to verse number 3. And ku part 2 la ngithe khona sesikhuluma ngo after abantu asebesindisiwe, bengifuna sibone ipoint lokuthi
ukuthi uNkulunkulu yena kuphela osindisa abantu ezonweni zabo. And lokho sikusupporta ngama-point amathathu. Elokuqala ngithena uNkulunkulu uyena osebenza kwinsindiso yethu ngokuthi uyasithanda uba nomusa mase yasiphilisa. Mase siphilisile ipoint lesibili ngathi uNkulunkulu uyayishintsha iposition yethu manje usehlalise ezulwini. And ekugcineni konke lokhu uNkulunkulu ukwenza ngomusa kuphela uma sikholwa uyena. Amen. And bengifisa nifunde ukuthi kuwena ungasindisiwe kumele wazi impilo yakho ile mpilo before udeserve ulaka likaNkulunkulu. And kuwena osindisiwe ungaphakama ungabi ngcono yonke lento akuyona imisebenzi eqhamuke kuwena ngaphakathi kodwa konke lokukholwa ukukholwa okusindisiwe isipho osiphiwe uNkulunkulu. Ngiyacela sikhuleke.